Kan New Year kalawan. Wai une remote control. Pitang sukem ya une tok kabom galap thei them. Te haswa mustang yang video ngakwa manai kumlay. Snem thamai pasuk bakmen ya phi bala ke subscriber janga bat kupjur ya phi ki viewers. Iba dus ko tenan ban pe ya kane ka video janga na kapor sya kapor. Te hakane ka video ngan pedi ya phi kumno ba phin sina ya kita gitar knang ma phin yo ban pun thai bom bula ha kapor New Year tang da urimon. Wat ju pun thai da ka timo. Namar balai lada phi pun thai ya ka bom bula da ka ba phi thang yo jia kumno phi ba kala ka thai hakti jong phi phila man salam. Dai nang ta ka taw ba khasi jak penta uwan ra ya ka video da ka penta jong phi ki baju snatnat lane ki baju smart ban thang ya ki bom bula ha kapor New Year. Kajing temu jong khas tak apa usna ya kena ke video kadai nak kapenta ka safety ke jong phi kajing singan ke jong phi kali mentang ya sedang no hak ro kom bau khas tak usna ya kita kitir. Let us start. Oke, mentang ngan hikai no ya phi kumno ba pinsna ya kaneka project. Te banang kong pidon kam yune 5 ball relay. Pejang ne kidon gipin u coil u common u coil but u no githo common u output mo ya ka diagram jong une ngalapan i hakane ka screen te bat nang tapade ngidon kam ya u capacitor pej une pej une de u capacitor pej to nang tapade ngidon kam sa une u transistor BC557 transistor une mo to nang tapade pinon kam yo ne TSOP 1738 unumbar jong mo pej ne to ya kine kitir baro pimdon kam ban kuslai ban thit ya ka ngalabu ya ka link hapo ka description jong kane ka video phila ban pej nang to bat phila ban online nang to mo to tinang ta pidon kam yo ne 9 volt battery bat nang tapade yaw ne u connector jong ne battery pej kumto bat kilayan battery southly 3.7 volt phila aruban use da ki battery laptop bat nang tapade kine ki battery holder pidon kam kumto pej kine to buno ya kine sharut ningkong ngan sim yaw ne u TSOP 1738 unumbar jong ngan pendai kane ka clip to bat nang tapade ngan sim so une u resistan 1 kilo ohms ngan pendai hagjat jong une u TSOP u basya ne sasai mo pe ngan pendai hang ne to la skem kum to une u transistor ya u terminal jong une u transistor u basya sai ngan pendai hapedeng jong une u TSOP mo bat ubah hapedeng ngan pendai habadon nu resistan pe kum to pi to pe la skem te nang tapade sa une u kapasitor pe nu kapasitor nang ne nabadon kini gibayong ude u minus bolengkot bat nang ne pade u plus u bajrong te ya une u plus ngan pendai habadon u resistan kumto yoi bat nang ne pade nasai ude u neutral ngan pendai ha gujat jong ne u TSPO u basya sai pe la skem tenang tapade ngasim sa u relay kumbang ala bataya pimene bat ulang khot wayar khandian ngan pendai une u input ngan pendai yang tu wayar to laskem tenang tapade ngan pendai ya une u input ha une u output jong une u transistor u basya sai to laskem so wayar ngkhot ngan pendai ha une u neutral jong une u relay to andala skem uto ngan pendai chane sasai jong une u TSOP u bade u negative to nang tapade nganan kam ya une u battery holder udon wayar basau boyong te ya une u boyong ngan pendai sya kasai jong une u TSOP terminal u bade u negative mo to ya une u basau pat ngan pendai ha terminal ubah pedeng jong une u TSOP u bade ru u positif mo
to ngaladep ya une battery holder lada umla bankit phila ban change da unain bol battery mo tenang tapade ngan sim sakane galantang bangan install ya kine kitiar gi bangal ade pendai dengan lau shwa nang nena klip pe pi ngalade pendai kum to pe ba pi to menta ngan install no ya kine hakane galantang da kajing yarap jong kanega glugon kan mau ba ngan ong beng sisisin lada une uwe battery lakit phila ban change da unain bol battery mo to tenang tapade ngan pendai sa une hang tu to ladep tu bat nang tapade sa une urile ngan pen skem hang ne mo ngan pen skem hang tu to labiang bat nang tapade sa une u battery holder mo lightly ngan pen skem hang tu ngan pen skem hang ne kumto te labiang katu une ubasau ngan pendai ha une ubasau ngan pendai ha une common jong une urile ubah pedeng mo to last skem te nang tapade une ubayong ngan i shwa kumto bat nang tapade hang ne ngan ai uwayar lengkot mo pe une ubayong bar ubasau ya une ubasau ngan pendai ha uto output jong uto relay une ukjat ubashane sasai to hi tenang tapade ya une ngan join lang une bat ngan pendai ya une hang ne kumto to last game kumto li iong pe te nang tapade ngan sim so une unai chrome wire ya une unai chrome wire ru ngalabu kaling hapo description phila ban online nang tu mo to pe ngala de ban line spring kumne ya une unai chrome wire pe kum to pi te nang tapade ngan pendai ya une unai chrome wire hakine ki khmut jong une wire lengkot arteli ngan pendai kumne te lada pidon ka idea ban pendai kham scam phila ban pendai te ya une we pade ngan pendai hang ne mo pe kum to labiang ong pe labiang kum to hi labiang te menta pade ngadon kam ya une u PVC pipe udai upai mo ya une u PVC pipe ngan pen scam hang ne hakmut jong ne galantang kum to da ude u prek mo une to ngalapan scam kum to kala biang bat ya une wayar pedengan fitting hang ni mo ngan fitting da kanega yellow tube mo to la biang kum to bat nang ta pede nang nena poru ngan ai malu malak nang bongne wayar unne to une chrome wire une mo te nang tapade ngadon kam ya une u lion battery lane u laptop battery 3.7 volt southerly te ya une plus minus pihak ban page ngan thep kum to bat nang tapade nang to bat nang tapade sanang to te une we pade hang ne mo to kala biang kato kabasa menta satang banlek tes Sasisin ukhasitek channel bat ki crew members jung uki ai khubleis dam thamai basuk bakman ya phi baro te menta ngin ter sikene ke device ke bakal adep china da ka bangi penher yo roket shajrong kum kadak ban celebrate ya une usnem thamai uban wan ar hajar ar pusan menta kamit live hoy tarik phin ya i bat ngin celebrate lang baro bat phi ki viewers ale menta ngin thang ya uraket ngin penher ya uwe uraket kum kadak kajing celebrate ai raket ngin penher shwa ya une baik kine ki bom ro ki don pi kine ki bom ro ki don chin bat menta pade ngin celebrate da une uraket shwa mo ndala dep ngin sathang to ki bom
Yo roket ngan si hang ni. Tuh, bila dia ban i kum tu, kena ke dibas ka olong tu. Te ban pen hari una roket ngi don kam daw remun, don kam laitar, don kam jing proi. Pai kena ke remun hang ni dibun ba, ngarak kanang ye kena ke remun babun ba mo. Namar balai ka pen i ba, uwai na pedang jonge, uwai na pedang jong une remun ulang. Una remun ro. Piyok kan na ba piyok remun ro ulang bai. Te mentangan sim uwai na pedang jong kena ke remun ubadon bitari. Simne. Pitang sukham ya una remote tong kamut uto roket ulaher mo mentangan ya ong lang welcome 2025 andang la launch una roket sate mo down now remote to 1 2 3 1 2 3 4 Woo! Welcome 2025 Welcome 2025. Mentangan ada kan mo mentangan ada kan Asli injen. Agak hildi. Tuh. Kena kajing sena jongi ka sukses kala biang ngila pentai pilih i dalam kajong keman bakat rekam. Tementa ka video tangkat ne kamin tengen sempat akan next video jonga kata kadai. Da ka way pat karukom om day shoot ka New Year om day shoot ka Christmas ndai da ka way pat karukom ka bak ham kelak susu mo. Te kublai sibun.